waan isinin jaabar hin sodaatini talammadaa osoo yeroo teessan isinirraa hin saamne haati intala maal jettee gorsitanii beeytanii obboleeyyan kiyya haadhaa tutuutu intala isii waliin maqoo kophaa baheetiti waliin haasawaan ka dabare isinin je ilmaan keessa waliin haasawaan isinin jaa keessaa'uu dhalaalee teessan jaaladhaan ifitti manxansaa sin jaaladha jaati itti himaan jaabar warri dhalaalee qabdan obboleeyyan kiyya ka islaamaa maal jetteen haati aaqillitun yaa intalatiyya gorsa takkaan siif dhaamaa jetteen gorsi kun yoo ati dagattuu taate si dammaqsaa jetteen yoo ati ammoo aaqila taate khaznaa sii taha ati ammaan tana zal'aalam salfii dura salaatu yoo imaamtichi keenya dhufee bar salfii dura salaati sin jee khaznaa dilbii sii kanne malee ati inni akkas je'u jechuu baatu sin dhiistu ati ni beeyta hadiisa beeyta mokkam garuu atiif akkas sii taha jetteen yaa intalatiyya odoo intalti takka gurbaa takkarraa ka duroomtu taate anaa tutuutu abbaa keetirraa duroomaa garuu dhalaan dhiiraa fi uumamtee dhiirrinis dhalaa fi uumamee jetteetiti himteef waan hin si gorsu keessaa jetteen jaarsa kee jetteeni bar jaarsa kee hogguutu isa dhagayii waan ammas inni sii kannu jaaladhuu jetteen waan inni sii kanne san amanfadhuu jetteen ammas isa caqasii jetteen bakka lama ammas isaaf toohadhuu jetteen ija isaatii fi funyaan isaa isaaf toohadhuu hogguutuu yeroo jaarsi keessi agaru ati bareedduu taate ati tolchatte malee sin agarinii yeroo si fooleeffatu yeroo si jiruuf keeffatu ammoo haala ati urgooytuu taateen si haashiruuf keeffatuu jetteen obboleetii xiyyata islaamaa tana cirra yoo jenne baaba biraatiin nu baan sin jaabar huccuu shunkurtaatiin jaarsa kee dalagarraa ka dhufe hin qeebaliniin sin jaa akkana jetteen eeganaa gorsa shanaffaatii fi jahaffaa maal jetteen ni beeta waa lama jaarsa kee hogguu eeggadhuufi jetteen yeroo hirriiba isaatii fi yeroo beelaa isaaf eeggadhu yoo hirriiba namni rafne za'alaan meelaale atuu yoo hirriiba hin qufne obboleessa kee ni dallantaa bar yoo beelooytes dhiirri obsan qabnu tona mataa kiyyarraa jalqabi beelooynaan dagaala kaasa yoo namni nagayaan siyaasa yoo nagaa yoo anjamaa godhe anta kamaan anjamaa ijoollee diredooti yoo maal na seete jaan laa obboleessa muslima woonuti akkasii miti woo jaarsa kee waa lama isaatii fadhuu jettee laal hirriiba yeroo hirriibaatii fi garaa isaa yoo beelawee dagaala kaasaa yoo hirriiban qufne ammoo ni dallanaa jetteen obboleeyyan kiyya ka islaamaa eeganaa torbaffaa fi saddeetaffaan horii isaatii fi ilmaan isaa tajaajilii fi horii hanguma inni si kanne san ikonomii baanta san likkitti guyyaa saniin gayii ilmaan isaa ammoo babbareechii eegiif yeroo jaarsi dhufe joollee babbareeddutti haa dhufu obboleettii tiyya asii furriin kaachitti yaatu dhoqqee dhoqqee haadha laa yajuus islaamaa mi maal taate boo akkas godhii fi jettee laal ammas ne wofaltaniisa ne wofalchiiseen ayyalla gobolla orsa bareedduun sin jaabar wallaahi haadha colleedhaan sin jaabar wallaahi ni fafassarraa yoo jarre obboleeyyan kiyya waan biraatii tuutun nutti baa cufa isii ammaan tan irra dhaabbannee ragaa taarika itti finno yoo jenne nutti dheerattumaafin bar gabaabseetuma waan isin dhaamteef sanuma wajjilaalu jirraan isinin jaa walitti qabdee maal jetteen san booda obboleeyyan kiyya ka islaamaa ni beeytaa maal jetteeni jaarsa kee fuulduratti yoo inni gammachuu qabaate dallansuu kee hin garsiisinii jetteen jaarsa kee taniin takka isinirraa dhiise maal seete ni beeytaa jaarsa kee waan inni itti si ajaje hin didiniiti ammallee iccitii isaa duraa hin baasinii jetteen yoo waan inni akkanaa godhisiin jee ati faallaa waan sanii taate qalbii isaatitu si jijjiiramaa yoo iccitii isaa duraa baaste ammoo inni si ganaa je obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhiira meeqa walumaan fatwa irrattis prograama meeqa irratti wajjiin laalle jaartii isaa wasakaan sin jaa dhiirri akkasii viidiyoodhaan waraabee yoo waan akkanaa goote hunnoo viidiyoo tanaan addunyaa irra gadhiisa gajeen agarre rabbiin anaa fi isinii fi isallee irraa haa jijjiiru anaa fi isinillee warra akkasiitirraa rabbiin hin godhiniin sin jaa iccitii isaa hin baasinii yoo iccitii isaa irraa baaste si ganaa eeganaa cufa wali qabdee isaa gammachuu qabu fuula isaa duratti ati hin gaddinii isaa gaddinsa qabu ammoo fuula isaa duratti hin gammadinii akkuma inni tahe tahiyee jetteen obboleeyyan kiyya mee haadha akkanaa agartanii obboleeyyan kiyya ilmaan keessa waliin akkanatti waliin haasa'uu qabdaniin isinin jaabar wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru kakuu isiitiif kagaafatamu ana dhalaan islaamaa takka dhalaan muslimaa takka yoo akka intala tanaa taate barnootni isin beeytu kanaan isinin jaa aadaan isii tana
إن شاء الله تعالى دلان أكنا ور جنتات نسنجا نشوفات ربي ور جنتان واقول هاسا وسديسات نجئت جلسة الاستراحة دام سكية دردروتا أما اللي ورفوا في نسنجا رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج نمني اسن كيسا دنده جيبر قلبه قاطافو إنسا محريفي نفقا انتلا نمني دنده فليتزوج هافودو جيب بليانك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه فونكني أغض للبصر إجا إساء أكج أبسطو قد يرو نمني جارتيك أبو إجي إساء نج أبسان سنجي تلالو بريدو منك إساء قبا تعالى مالف لأبتي لالو بلسو وأحسن للفرج قام سالا إساتي إسافتيك ساجي أبلي ينكي ومن لم يستطي نمني هندن دنيا أمو فعليه بالصوم صوم مني إسرت هاجراتو فإنه صوم مني كن له إسكناف وجاء غاچناجي أبلي ينكي يك إسلاما تاتافو إنسا يو دندسن فودان سنينجا يو هندن دنيا أمو صوم مني إسرت هاجراتو فإنه صوم مني كن له